ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. Maka katika Allah subhanahu wa ta'ala mangatakani sudan fin sifan de kaliman Allah pamnanciga Muhammad siro fiana kaviani irupiara diani arzemandara kani jiromna tsaranga atamna fal semsata tsika amni fangazava tsika makaskan ireu na sunawi manazil ruh ambaratunga ziandaluvani fana anakraki fana zinapetakani Allah subhanahu wa ta'ala amni vatani ulla tsirakraki ari fana zewe wantanin Allah subhanahu wa ta'ala adul qiyama mazavawazi satia fanat metsi tsaraini Allah ka yufanayu nazavetika misi ireu na sunawi manazil ambaratunga andaluvani izan fana izan ivoluna mizan dia nitatsika fa taqwa Allah arfarua zifa nrisrisat sika fona dia yaqin nani fatukisanga amni Allah subhanahu wa ta'ala nitatsika fa izan fatukisana zan dia misi ambaratunga naktelu nasunawe ilmu al-yaqin rifa fahlalana nazavata nakreki tunga mnansika nasunawe ilmu al-yaqin deve misi ambaratunga faru nizan nasunawe ainul yaqin rifaita masu lerah ni haitsika dia wamekam tumli fatukisa ngamzaftuna izani de misli ambaratunga fatil nasunawe haqqul yaqin zanwe rifa miaina inzavatina tsika sema itafuna fa miaina dia izan nasunawe haqqu al yaqin de rautaka itatsika tamni dengan volun at-taqwa wa taqwa yuzan mila itatarata taqwa zanatni futsikao anatni mila itatarata nazavatsika fa taqwa zani ni fomba anakro aitanazi ivelana amn'olona anakiraiky volony hoe atraizanao manana famezany tenanao amin'ireo zavatra zay nandrarany Allah subhanahu wa ta'ala aratraizanao manatanteraka ireo beka mampanao ni Allah nasunu at-tahakkum bizat ivolony ary vokatra faharoa mila hita zany mila hita taratra izany taqwa zany dia navaitsika fa hoe as-sidq wal amana zany hoe le fahamarinana sy le fatokisana zay apetraka aminao zany mila hita taratra fa anao mila olo mahafatoky satria anao miaina marina zany ny zavatra hita amin'ny hoe olona manana taqwa amin'izao fotoana izany de yaqin de fatukisana yuko zany mila hita taratra ino mazavatra hoe hita taratra rehefa anao manana zany yaqin amin'ny Allah subhanahu wa ta'ala izavatra voalohany tenir ulama rehefa anao zany manana fatukisana amin'ny Allah subhanahu wa ta'ala al-israr bil amal anao rehefa manao zavatra anakiraiky anao tsy tratra ny hoe kivy amin'ny raha ataonao zany anao zany tsy kivy amin'ny raha ataonao na de izy hitanao tsy nety na de izy hitanao hoe tsy namokatra na de fa anao tsy kivy le anao kivy manambara le yaqin tsy ananana karakory izy atsika tsika hoe misy yaqin fatokisaka amin'ny Allah rehefa anao manao asa raiky nezanao izy nanao ezaka izy igny jarenao tsy tafavoaka nanao koa anao tsy tafavoaka nambelanao amizay izy iny satria anao lasa kivy izany manambara fa le yaqin sy eo amin'izany fotoana izany ya satria le yaqin mahatonga hoe anao manohy foana manao ary anao tsy mety kivy amin'ny fanaovana asa anakiraiky satria manino nabarany ireo ulama nafs fa ovina olo anakiraiky mijanona manao raha zay ataony olo anakiraiky manao zavatra izy aveo mijanona izy amin'ny raha ataony iny inona tonga izy mijanona satria izy tsy manana fatokisana am'le vokatra ny andeha ataony ambelana am'izay le raha zay le izy
rehefa anao zany tsy manana fatokisana amin'ny vokatra ny raha andeha ataonao, kivana amin'ny raha iny dia ambelanao satria anao tsy manana fatokisana amin'ilay vokatra. Rehefa anao zany tsy manana fatokisana amin'ilay vokatra nambaran'ireo ulama nafs, in'ilay tsy fatokisana amin'ilay vokatra ny raha ataonao io manajanona le sainanao fa tsy miasa tsony momba n'iny raha iny. Io fanadiadiana zany. Io zany bahth ilmi nitandreo. Mazava zay mahatonga atsika vahoaka-pino Islam tsy sarona atsika kivy tsika mampino atsika satria le vokatra tena andrasantsika tsy amin'ny dunia eto fa vokatra andrasantsika amin'ny akhira. Vokatra andrasantsika mandrakizay amin'ny janna agny amin'ny paradisa amin'ny fafinaretana mandrakizay. Vokatra andrasantsika radiny Allah subhanahu wa ta'ala. Pino tsy mety kivy amin'ny raha ataony satria manino manana fatokisana izy fa na inona karakory ezaka apetraka tsy maintsy misy vokatrany foana iny. Tsy maintsy misy vokatrany. Ya, na hitako vokatra io za eto na tsy hitako izy mety hitantareo taranako ary vokatran' zay zavatra zay tsy maintsy hitako amin'ny akhira rehefa za mifankahita ndraiky Allah subhanahu wa ta'ala. Rehefa akhira moa lavitra rehefa atsika zany manidy maso amin'ny dunia ty. Rehefa manidy maso atsika alohany atsika miala ambony tany eto fa asehony Allah ireo vokatra ny asatsika. Ya, fa asehony Allah subhanahu wa ta'ala vokatra ny asa. Dikan'izany anao amin'ny fotoana io fa mipetraka le yaqininao amin'ny raha nataonao jiaby amin'izao fotoana. Zay mahatonga fa hoe nambaran Allah subhanahu wa ta'ala وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب. وأنفقوا مموال نرون نمبرا الله. وأنفقوا مما رزقناكم من ميزان نريو جريتك يوكلي من ميزان نريو نمبرا الله أملي namena ianareo. Iny akida zany finoana zany hoe le raha ampelatanako ndraiky ampelatananao fanomezaka boka amin'ny Allah no angataina Allah hoe manomeza kely aminazy. Ya, zay le tena marina. Io le yaqin. Atsika mila matoky tanteraka mihitsy fa hoe le nahazoko ty boka amin'ny Allah subhanahu wa ta'ala. Amin'ny fotoana io ambarany Allah subhanahu wa ta'ala من قبل أن يأتي أحدكم الموت ألوان تونغا ففتسن تونغا أمريكا من روف ففتسن فيقول كي لازم نروم نفتون إيزاني ربي لولا أخرتني إلى أجل قريبين توب الله راوتك زاو يمتناو كيل من نفتون كيل نفس كيل زاو هم نفس كيل عندي أنين ونو عندنا ترك نفس كيل فأصدق لندي موكا صدق ساتيا منين يزنفول صدقة fanasehony Allah azy le vokatra ny sadaka io. Ty bila nafas kely ma zany dia natanteraka ata sadaka raiky satria nitan'le vokatra. Aina al-yaqin wa haqqu al-yaqin. Hitan'le vokatra izy amizay mila fa atsika mipino atsika fa nahazo izany afatra izany amin'ny alàna fanambarana. Atsika fa mila miaina ny fatokisana izany matoky tanteraka. Zay mahatonga le vokatra faharoa. Io zany le hitatsika, io zany le mila hita amin'ilay yaqin zany hoe raha ataonao tsy makivy anao mihitsy. Zaho manao ezaka karaha zany, zaho manao ezaka karaha zany, zaho manao za karaha tsy mahita vokatra. Zany tsy pino zany olo tsy manana yaqin. Fa anao izy koa manana yaqin, anao manohy foana satria hainao vokatra io tsy maintsy azonao. Tianao tsy tianao azonao foana izy aloha. Ewa. Zany le fatokisana zany. Mila hita fatokisana le yaqin hita taratra amin'ny asa ataon'olo. Ewa. Anao zao ty manao asa soa. Ohatra zany anao zao ty niasa amin'ny orinasa anankiray manao asa soa. Nanomenanao karama. Amarainao fa tsy mahazo karama, ajanao ny asa soa. La wallahu rabbil kaaba. Tohizana foana zay vitanao. Fa tsy hoe zaho iny karamaina ka za manao azy eo fa tsy karamaina zao fa tsy manao azy. La. Tohizo foana. Raha fa tsy karamain'olo anao mila matoky tanteraka fa Allah tsy hanambelanao. Inna Allah la yudhi'u ajra al-muhsinin. Anao mila io le yaqin, yani tohizana foana. Misy olo boka karaha zany. Izy imamo amin'ny moskirina anakiraiky. Karamaina izy. Nisy fa tsy mahazo karama azo fa tsy manao imamo ka.
لا يا abadan ya akhi. La tsy karaha zany. Dikan'io nafatotra anao zany le raha ataonao io, fatokisanao zany am'le karama iny ndraiky le nampikaramanao. Fa tsy amin'ny Allah subhanahu wa ta'ala zay hoe hanome vokatra anao fogna am'zao fotoana zany. Zao fotsy anao imam satria manao zao fa tsy ana dawa satria zao fa tsy mahazo raha, zay tsy mahazo kafala, zay tsy mahazo, misy olo karaha zany, izy tsy mahazo kafala, izy tsy manao dawa satria tsy mahazo kafala, tsy mahazo karama. Andreo manao dawa satria nareo mahazo kafala, zay tsy manao dawa satria zay tsy mahazo kafala. La hawla wala quwwata illa bi. Io le yaqin zany tsisy amin'olo anakiraiky. Manambara le yaqin tsisy. Adamul israr fi al-amal tamarrara. Dikan'io le yaqin itataratra izy am'le israrun fi al-amal, le asa toizanao foana na inona karakory situation mandalo, non, zao miezaka manao asa soa zay vitako, atsaragna zay vitako, dawa zay vitako, zay na inona karakory situation mandalo, na inona karakory situation mandalo. Zao boko fa nagnano dawa teo, za nagnano dawa teo, za nagnano dawa teo, za tsy nitiandreo, za ndroasindreo moskirin'io za ardullahi wasi'a. Anao ndroasindreo moskiriny fa na tsy ndroasindreo ambony tany eto na mifindra tany hafa manao dawa fa tsy hoe moskiriny fogna. Misy olo karaha zany. Izy nifatotra moskiriny, izy koa izy fa nisy problème tao moskiriny tao miaraka amin'ny jamaa, na iny problème nandalo fa nambelany koa dawa iny izy niala moskiriny fa lafy tsy dawa. La tsika tsy mifatotra moskiriny, tsika tsy mifatotra amin'ny tanàna, tsika tsy mifatotra amin'olo, tsika tsy mifatotra amin'ny karama, fa tsika mifatotra amin'ny fatokisana ny Allah. Io le yaqin. Dikan'izany izy koa olo anakiraiky hitanao na inona karakory situation mandalo amin'ny fiainana izy manohy foana asa tsara taony. Iny manambara le yaqin zany olona izany. Fatokisana zay anana amin'ny Allah subhanahu wa ta'ala. Satria izy mahay hoe Allah ndro mandindra le riziky tonga aminakay io, na dia zany karama boka amin'ny raha ty, na vokatra ny raha boka ary, na kafala boka amin'ny raha any, na Allah ndro mandindra azy, io le fatokisana. Dikan'io zaho manohy foana asany Allah, na dia fa najanona ny fulany, na dia fa tsy mahazo karamany zay amendreo ato, fa zaho manohy foana, fa io tsy very. Ary wallah tsy very. Izany le yaqin zany. Zany le vokatra mila hita am'le yaqin, le amali. Io voalohany. Ale faharoa, fa tsy lavitra an'izany direct fa itsika valiny. Anao rehefa manana yaqin zany mila hita taratra anao tsy matahotra manome olo. Izy koa anao mbola mavozo manome olo, le yaqin sy eo. Io zany amataragna le yaqin n'olo anakiraiky. Io atsika zao ty miresaka darajany manazil ar-ruh, io tsy ambanimbany. Eo tonga atsika yaqin mifatotra am'le hoe tsy fatahorana manome. Satria anao matoky tanteraka le nazonao io, nazonao boka amin'ny Allah. Le Allah nibaikinao manome, anao izy koa manome tsy mbo very koa le anao tsy maintsy mahazo foana. Tsy very zany. Tsy very zany. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, izy miditra ary izy mahita Bilal ibn Rabah. Bilal misy antendry kely amin'ny Bilal radiyallahu ta'ala. Antendry kely. Bilal tsisy trano, Bilal tsisy havana, Bilal tsisy lamba taroy, lamba raiky to vatanazy. Izy misy antendry aminazy, antendry kely. Baran'ny Rasul sallallahu alaihi wasallam miditra izy nahita Bilal. Ya Bilal. Io hadith al-Qudsi, Allah lo volana baran'ny Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah, anfiq ya ibn Adam, anfiq wanfiq alayk. Ena zanakan Adam nambaran Allah, mamoanao. Anao rehefa mamoaka, zaho mbo mamoaka dépensenao nambaran Allah san, unfiq alayk. Olo misy fatokisana, izy tsy mavozo fakra zany, izy tsy mavozo hoe la zazy koa nakay moameko, zaho mbo tsisy. Zany le adamul yaqin. Izy koa tsika mila mahay, anao misy ity avokako zaho manjary tsisy. Ity avokako zaho mbo mahazo beben'io. Zay le yaqin, zay le fatokisana. Zaho mbo mahazo tsaratsara. Fa matoa anao mavozo namoaka satria zaho manjary tsisy. Izy koa tia meko zaho manjary tsisy, iny zavatra mandalo, anao lasa anao manambara fa hoe tsy Allah ndro mandrindra kabarety. Indrindra fatokisana amin'ny Allah subhanahu wa ta'ala hoe izy le mpandrindra. Allah subhanahu wa ta'ala, iretsika Allah ny mampiasa le teny eto, Allah subhanahu wa ta'ala tsy razik foana. Razak zany ablag. Amin'ny teny arabe izy koa volanao hoe
anta raziq, anao le mpamatsy. Fa izy kosa anta razaq, hoe tsisy mpamatsy mihoatra anao ary tsisy mpamatsy akoatranao. Zay le dikany razaqul. Amin'ny teny arabo izy koa voalohany anta razaq, tsisy io Allah subhanahu wa ta'ala. Inna Allah huwa ar-razzaq dhul quwwa al-matin. Allah subhanahu wa ta'ala. Hitantsika fa hoe raha ohatra ka mipetraka le yaqintsika, atsika tsisy fatahorana wallah, fa le fatahorana mipetraka aminantsika ny avenir ndraiky le rizikintsika satria manino le yaqin tsy mipetraka. Rizikintsika tahorantsika nandroany le ho avy ny rizikintsika, le ho avy ny zanakatsika ndraiky raha jiaby eo tahorantsika satria le yaqin tsy amin'ny place. Zay le kabarbet. Fa tsy hoe resaka le yaqin, le fatokisana tsy amin'ny place. Koa nitohizany Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya Bilal, anfiq. Bilal, io anitendrikely io, dia Rasul sallallahu alaihi wasallam minavola le anitendrikelinao io. Zarao, ameo. Wala, jerisika, nitohizany Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wala takhaf min dhil arshi iqlala. Aza matahotra anao. Ya Bilal, anitendrikelinao io, ameo. Anao aza matahotra hoe mbo ahinany Allah le rizikinao. Amenana. Fa mbo io. أنفق بلال ولا تخف من ذي العرش إقلالا. نمبر رسول الله تم بلال بن رباح. عفوا الميسي. لكيل أنا نقتكو يا رسول الله. سنتين زان ما زفوزي. فاسكو زابو كرزان يا زفت تسرا أنت لكيل نيوانكو أنت زاركو تي. الرسول صلى الله عليه وسلم أنا زمفوز. وكم لأمنع ذي العرش زي ما قلنا عرش يو. ويا بينا راح نوزن انت مين رزقنا نمو يلي يقين ليقين ملا إتتار تزان أم لفي تويزنا نعسر زياتونو تمجان نينا كربسسون ليقين ملا إتتار تزان إذا مشينا نو منين أم فالميزان لا تسمى فوز من مي الرسول نقول لا تخف أنا زم فوز بس كوسان كانوا بلا مفوز نانتيس كوميسي كيل تفيلم نكاتي كومي كوزابو كاركورزاتيس ini kam da kabar itu. Yo kam da kabar. Sa'ad ibn Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu, Sa'ad yu sahaba. Sa'ad ibn Abi Waqqas radhiyallahu. Kanu reis rom ropulton. Nararis aritna te nagrave. Rasul sallallahu alaihi wasallam mavna manjar. Rasul sallallahu alaihi wasallam mag Sa'ad ibn Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala. Sa'ad ibn Abi Waqqas mararbe. Ataran mitran vavan pudumbet. فاسمه فوتي لارانوز سعد بن ابي وقاص رضي الله تعالى عنه نانا نارينا فنيز استثنارينيز يزول تم رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله زومي زفادريكي بيكزانا كما نغريكي زامي لما موكا صدقه نيارينا نكايتي تسمي تتس فافيتا امي لما موكا صدقه يا رسول الله زامي لما موكا رارينا كتيزاني زرانا تيلو amparo nazo mo ko soda kamparai ko na bilok nan fene kabi wa rasul sallallahu alaihi bas ansasa na bilok nan fene kabi ansasa na bilok na rasul sallallahu alaihi bas amparai kan bilok ko bokok soda ka le amparo yang bilok nan fene kabi na zai met na bar rasul sallallahu alaihi na bokan soda ka ampa raiki ampa til ni arina naz na bokan soda ka صدقة إنسان بوكفون ناس فسلمان سيفيتن ناس فسلمان فنبارن سعد بن أبي وقاص زونا جارنا تانزا كننديل تزو ألوان زو نرالي أنا بكسكو جتي أنا تتنا ريتنا غرافي أنكاب بيني أنا بكو جانغا بكو نوزن بولا فسلمانو نكيرنو تسمتو لتلوان الناس نريت مافنا فون أنكاب بين كرزان فأملي صدقة زي نبوكا سيفيتان إذن نبوكا صدقة فونا فجريت سيكا إذن نبوكا مارو نيلان فويني فرسول نساكنا فولا رسول صلى الله عليه وسلم أبوكا تو كيل كيل الناس فنيتا لي نية تسكي لي نية ميلا من بي تفن بيتركا ميسولويني الله سعد بن أبي وقاص من إيري بوكا يوت سيفيتان زاني Izy boko nanambady maro, boko nahazo zanaka 17 lay, boko nahazo zanaka 12 vavy koa izy boka ty. Olo fanetritra za fa ho faty amaray
sadaka io, sadaka. Nasko mafoy le raha nameny Allah nanao foinao, wallahi rabbil kaaba Allah manova fiainanao jiaby. Olo mipetraka tamin'ny situation fa lemena ndraiky le raha mety fa vita za fa maty. Nipody hery, nipody angovo, nipody raha jiaby, nahazo zanaka maro, nahazo subhanallah. Io Allah subhanahu wa ta'ala. Jerisika Allah subhanahu wa ta'ala karakory izy mivola aminanao. Ma naqasa malu abdin min sadaqa, nama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tsisy zavatra hoe miaina zany amin'ny arena l'olo anakiraiky namoaka sadaka zany. Anao mieritrerinao namoaka sadaka iny miaina arenanao. Nama Rasul ma naqas. Anao vola tsy marina zany. Zany 100 000, zany namoaka sadaka 10 000, lasa 90 000 na raha ty ustad. Anao vola hoe hadisy mivola tsy niaina izy ty. Tsy marina teninao zany. Na mety mivola aminakay, ha? Tsy marina teninao zany satria manino 100 000 igny naboako 10 000, boaka tavelany zany 90 anao vola tsy miaina hadisy. Karakory zany? Karakory? Anao namoaka sadaka iny mety nisy loza be ndeha mango anao na aretina mety amango anao, handeha amoanao mihoatra ny vola mety hitatrosa mihitsy anao mety 100 000 jiaby iny lasa nandeha vitofanafody ndraiky le raha jiaby niarovany Allah noho le 10 000 iny. Karakory? Niaina sa tsy niaina izy? Izy tsy azo misainantsika foana satria le yakiny tsy mipetraka amin'izao fotoana izany. Le kajikajitsika mihitsy ndreo diso noho le kabaravy diso. Le yakiny tsy mipetraka. Manjary kajikajitsika zany manjary diso amin'izao fotoana izany. Ka tsy haitsika amin'izay manao karakory manao varotra miaraka amin'ny Allah subhanahu wa ta'ala. Yakiny mampianatra antsika hoe karakory atsika hanao varotra ndraiky Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Tantara manampahaizana raiky zerenareo zavatra mandalo ty. Io manampahaizana nadinako anaranazy. Izy mbo tadidiko rehefa zaho anatin'ny manazava mbo tinako fasiko. Io nisan'ny manampahaizana nandalo tamin'ny filoha Islam. Nisy fotoana zany izy nandalo fotoana sarotra. Nandalo fotoana sarotra izy. Izy ndraiky fianakaviany manavady amanjanaka izy. Tena fa mandeha andro maromaro fa tsisy sakafo, fa tsisy rano. Tavela aminanazy tranonazy. Jusqu'à nanapa-kevitra izy hoe fa tsisy solution aloha alafo trano ty. Trano kely ty alafo. Mbo vola azotsika mbo hoanitsika. Tsika boko atao mahita trano ho fahintsika kelikely tsika mijery koa karaha fa andeha alafo trano. Fa tsisy solution. Lasa izy nandeha namonjy namany anakiraiky nivoaka amin'ny tany. Nivoaka izy maraindray nandeha namonjy namany anakiraiky izy vola taminanazy ny tantara le olona vola hoe za mila mamaritra trano ka jeresiko voavidinao trano ty tsara mihitsy satria zao tena anaty. Barany namana azy ty jereo fa mety atao. Nao zao ty nambarany mbo jerentsika zany momba an'le tranonao io ndraiky karakory izy io vidiko na jerentsika olo. Fa bon izy io ty taoko le fahasahirananao ndraiky ino. Ty mofo, nameny mofo. Nameny mofo ndraiky nasiny kabaka tanatin'ny mofo nameny azy hoe ty tsaiky andeso andana mihinana anao ndraiky fianakaviana. Izy miala boka eto andro maromaro fa tsy mihina andeha andafy trano satria fa mosary loatra. Zay le dikany. Fa mosary loatra. Ka andafy trano. Matolo zany fa tonga amin'ny raha karaha zany dikany izy fa dobo. Nahazo mofo izy mosary. Vady amanjanaka niany miampy mosary. Fa misy andro maromaro tsy nihina. Amin'ny lalana izy andeha hiverina amindreo any. Mahita izy vehivavy anakiraiky miaraka amin'ny zanakany. Vehivavy io fakahita aminazy, mitaraina aminazy fa zaho io tena zay io fa misy andro maromaro mosary zanako ako ty fa tsy haiko karakory mbo vely foana amin'ny tsisy sakafo. Izy mijery mofo io tiany zaho mosary vady amanjanaka mosary. Ty avy nangataka aminakay ty mosary. Izy koa boko zaho ikajikajinakay fa mora azafady fa zaho mbola amanaraka nanao zaho boko mosary kay. Izy koa zaho boko ikajikajinakay fa mandeha karaha zany. Tsy marina. Zaho karaha zany. Inshallah nareo tsy karaha fa zaho no karaha zany. Zaho azafady fa zaho koa mosary. Zaho mosary. Ewa. Fa le yaqin misy amin'ny zay le alim le yaqin le fatokisana.
za mosary vady amanjanako akao an-trano ao mosary fa ty olo ty koa mosary matoa ty zany tonga nataony Allah hoe nifandona amin'ny lalako toy navy jusqu'à nifandona tsy karaha io foana fa Allah ndro nandefa azy ty baba minany anareo mofo zay tokony nandeha ry nameny ato nipody an-trano izy karakory tsika nandafy-trano ka laha foana trano mbola tsika miavy inshallah tsika magnano doa tsika miavy Allah mbo hanamorana antsika jusqu'à navy matsana boka koa izy matsana iny de zany de boka ndraiky iny mbola anapa-kevitra andeha boka izy namanazy iny manatona anazy amin'ny trano namanazy manatona anazy bakao miaraka aminazy olo falifaly izy donc fa nahita olo ividy trano matora fa naveto zay boka leka bara ravoravo izy hoe fa donc fa lafo trano ty mazava azy anao mandeha mandafy trano nipetranao zany anao fa andeha nofa trano koa ndraiky iny tsy moramora zaka zany ata io zao mavesitra aminanao fa izy ravoravo foana hoe mba le raha ilaina zany mba hoe lafo trano ty alhamdulillah voly iny boka nambarany namanazy ty alhamdulillah heureusement anao tratrana eto zay mitady anao foana nambariny anao lasa kely minitra vitsivitsy ny alanao taminakay nambariny olo ty navy taminakay tato ka olo io mitady anao ra izy nantany ay ma fulany nambarany zay mivola fulany fa maty fa zanakany io zany desitero amy zanakany nandesa leo izy ka olo ty mitady anao anao zanakany ray any maran'olo ty bon nantsony ren'olonazy reny avy boka n'olonazy reny jiaby tondra entana tondra vola tondra tseky manino raha jiaby nandesindreo bokany naga olo ty ajosonareo hoe tirela jiaby ty manino ino ty baran'olo ty za fa avy nandaly tamin'ny tanàna ty fa misy tona karazany ndraiky karazany zaho hitafitra tanatany fasahirana tonga tamin'ny tanàna ty tsisy raha de babanao nahita anakay ary zaho nampiry nameny arena namenino mba hanao asa zaho amizay nambarany nangala vola aminazy nanao nino aminazy nandeha niasa amle hoe zaho boko havy anapody lera nangalaiko aminazy zaho amizay niasa nanary nanomenakay ary izy fa niraisiko karaha hoe fa associenakay lambarany zaho amizay nahazo le arena binaziko zaho amizay nde izara maly io amizay zaho nde tady azy izy fa tsy nitratrako anao mazanakany tinanareo tinany babanao subhanallah izy mipetraka eo matsaro subhanallah mofo zay nifoiko satria zay le fatokisana Allah mofo zay nifoiko zay revo le solinazy koa misy andro natsika karaha zany le tsy fananatsika le fatokisana ndraiky le yaqin misy raha kely tokony foitsika le foitsika azahotsika raha be nono nisy tsy foitsika tsika tavela foana amy situation tsika nono le yaqin io le yaqin io manzila min manazil ar-ruh al-yaqin al-yaqin ka raha ohatra ka tsika nandroany ty zany manana izany yaqin mazava ho azy anambaratsika omaly ino tokony ataotsika zao tsika le yaqin atsika zany manapa-kevitra manome vola amin'ny inona nakarakory zakandalo ya Allah za tsy maintsy manohy le asa tsara ataoko araka an'izay vitako na inona karakory situation mandalo io voalohany faharoa manaraka zay atsika manao nia ya Allah zaho mbo mamoaka zay ananako zay mba raha mbo foiko am'izao fotoana izany insha Allah ho hitatsika valiny zaka zany amitsika amin'ny fiainantsika biidhnillah subhanahu wa ta'ala biidhnillah subhanahu wa ta'ala satria isaka nanao mamoaka ary isaka nanao manapa-kevitra mamoaka ary zay mahatonga olama vola hoe anao mila manana programme andavanandro mamoaka amin'io miteraka aminao le yaqin tsika boko mivola hoe ino le tokony atao
le tokony hatao atsika zany mila manana programme ny mamoaka sanandro amin'io tonga atsika amin'ny darajatul yaqin inshallah atakely satria manino isaka ny maraina vao mipoitra masoanty Allah mandefa anjely anankiroa ary anjely reo mangataka doa anjarako am'izay ndraiky anjaranao tafitra anatin'izay doa zay tsy mila tafitra anato nambariny anjely raiky nambary rasul sallallahu alaihi wasallam Allahumma a'ti munfiqan khalafa enao tompo Allah ameo olona anakiraiky zay hamoaka n'androany ty khalafa zany hoe ameo fanomezagna zay hampanaranao iny fanomezagna zay ameo azy io anjely no mangataka sanandro le faharoa le anjely faharoa mivola Allahumma amsik اللهم اعط منفقا خلفا اللهم اعط ممسكا ازفت اللهم اعط ممسكا تلفا عليكم اللهم اعط منفقا تلفا عليكم اللهم اعط ممسكا تلفا زي جزاكم الله خيرا لفاروا اننا اميو apoteo zegny olona poteo zegny olona tsy nelenany megnyanty zay mahatonga ulama mivola hoe nakely aza fanao mila manana programme manome sanandro nakely ariary tsy manino vongan-dra kely tsy manino antsasakapokan-dra tsy manino tsy haiko zay ampelantananao zay fa manova programme sanandro atana manome kely mba tafitra anatindohandreo malaika reo inshallah am'izay fotoana izany jereo fiainana jera fiainana bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala amara ulama vola hoe anisany olona zay hitanay amin'ny expérience mustajabu du'a zany hoe ekena Allah o doa ataondreo ny olona zay tsy tapaka manome sadaka sanandro misy programme fanomezana sanandro ya satria zany manambara le yaqin ananandreo amin'ny Allah subhanahu wa ta'ala anao rehefa manana yaqin Allah subhanahu wa ta'ala manokatra tsy ampoizinao subhanallah jeritsika baba nanao ezaka ty zanaka andreo mandray aty amin'ny fotoagnany zanaka io sahirana karakory programme ny Allah subhanahu wa ta'ala baba andreo nanampolo anao mety nanampy igny tsy nahita vokatra fa amaray zanakanao na zafinao mety tafitra anatin'ny olana karakory Allah mbo mandefa le valiny zany mbo hitandreo tsisy raha very eto fa mila fatokisana mila ananatsika io le yaqin io le yaqin le fatokisana mila ananatsika amni Allah subhanahu wa ta'ala io le manzila faro mazava azy na taqwa na yaqin io anatiny fo anatiny ary izy io miakatra ndraiky mijotso io karaha iman misy fotoana fa lamba rasul sallallahu alaihi wasallam likulli amalin shirra asa jiaby misy fotoana mazoto amfanomezana amin'ny raha jiaby wa likulli shirratin fatra rehefa anao zany mazoto misy fotoana tonga farana tapona fazotoana misandroka anao tena tsy anatin'ny fazotona mihitsy olombelo anao zany misy andro anao tiany me mazoto tiany misy andro anao lasa lalagny posinao iny tanana ampidirinao tsy mety mahatratra le farany ila marano lala posina baranao misy olo misy posinazy izy ka ambany eto anareo fa nahita posy karaha ewa posinazy izy ka ambany eto ewa anareo miaraka mandeha zay ny tany andehanareo na ino na andeha angala-badiady anareo mandeha manara izy mody mampiditra tany amin'ny posy iny tsy mety miala anisika tanao fa manome azatika zay marano lala posy tsy mety tatra zany le satria lava loatra posy izy ka ambany eto tiako avigna zany tsika olombelo tsika jiaby karaha zany tsika misy fotoana zany misy fotoana fa lamba rasul sallallahu alaihi wasallam karaha zany fiainana fa kosa idha kanat fatratuhu ila sunnati fa izy koa zay kanao fa tonga fa anao ndraiky mbola nipetraka foana amin'ny limite napetraka ny rasulillah sallallahu alaihi wasallam mbola tsy tafitra amin'ny haokahihatra zany zay bôka zay le limite anao ne mety manome kely mety manome be mety fa anao manome foana iny ekena fa anao koa fa tonga am'le daraja zany tsy mahazo mihoatra le fetra io le fetra io anao fa niditra am'le hao matity
le rocailletra, iny le grave iny. Iny anao fa ny dépasse limite. Iny le tena grave. Donc le fanomezana ekena anao tsy afaka manome sanandro karaha fanomezanao sanahany, misy andro anao manome be manome kely, arakaraka le situationao koa, arakaraka le yaqin ndraiky le imaninao koa am'izao fotoana izany a. Fa aza mititra anao am'le hoe bukhlun, le aokaihatra, misy fa raha igny zany apriminao toatra. Iny le tena grave iny. Misy anao fa apriminao, iny le tena grave. Misy andro anao misy anao manome bebe, misy andro anao misy kelikely na nanome kelikely, iny tsy foana mba nanome. Fa le tena tsy nanome misy nefa ny misy. Iny le haobakhily na io le bukhla. Io zany le aokaihatra ndraiky la iny le dangereux. Am'izao fotoana iny tsy azo atao. Satria ma Rasul sallam idha kana fatratuhu ila sunnati faqad hada. Anao mipetraka foana am'le hidayah am'izao fotoana izany. Dikany io zany le yaqin io mila lanjalanjaina foana. Izy rehefa miakatra anao fa zotona manome za rehefa anao tsy mazoto kosa aza atao tonga am'zay ambara tonga zay hoe anao lasa bakhilun, lasa kaihatra zay foana. Am'izao fotoana izany inshallah mipetraka foana le yaqin. Rehefa mipetraka le yaqin, iny zavatra mandalo fitoniana azonao, asa ataonao mitohy foana, anao zany satria tsy randrasana amin'olo, rizikinao tsy atahoranao koa. Miala mifono ndraiky eritreritra fatahorany riziky zany. Fatahorany riziky mbola mipetraka amin'olona tsiraikiraiky satria le yaqin mbola tsy en place. Tsika mbola ambany le fetrany le yaqin. Dikan'izy ska miaina, olo izy koa miaina haokahihatra, izy sahiran-tsaina amin'ny rizikinazy. Io mila hay isika. Izy koa olo niany ty sahirana amin'ny rizikiny, dikan'io izy misy olana amin'ny yaqin. Misy olana amin'ny yaqin. Engany Allah subhanahu wa ta'ala manome zao atsika jiaby tawfik inshallah. Mba miaina izany darajatul yaqin. Ambaratsika miaina tsika izany dia tsotra inshallah mila manana programme fanomezana sanandro tsika inshallah. Raha io tazomitsika inshallah mbo miteraka aminantsika io yaqin. Ary hitatsika vokatra an'izany biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Biidhnillah hitatsika vokatra zany. Na fahasalamana zany, na farim-piainana zany, na asa zany, na tokantrano zany, na ino hitatsika vokatra zany biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Fa tsika zany mila manana le yaqin. Io le daraja faharoa, io zany le ambaratonga faharoa am'le ambaratonga fito ny nasina manazil ar-ruh, le fito ty le faharoa. Iny le fahatelo, tsika boka miakatra moramora. Taqwa nambarantsika boka yaqin. Ramatoko minar matoko zao fa mazavazava amintsika ino yaqin. Tsika am'zay mety maheno foana yaqin fa zao mazavatsika hoe izy koa yaqin karaha zany ary mila hita vokatra karaha taqwa karaha zany mila hita. Satria izy koa tsy mahita vokatra ny reny zavatra reny amin'ny fiainanao, wala tsy ao zany dikan'izany. Taqwa tsy dingana voalohany boka le yaqin. Inshallah. Iny le fahatelo يجريتك من درسك منارك بإذن الله سبحانه وتعالى. والله تعالى أعلى وأعلم وجزاكم الله خير استماعكم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا